Mấy quay na ta Guikhanliu maling mai YouTube channel pe chung roi net la mai thon riu dere asai August dere khat kum singnai na chui na padai the Gaanphiu Mel Tamenglong local newspaper king in samda kho Tamenglong July dere tamru na khat state level haitung memorial quiz competition third edition asai kum October dere kanai kum singnai na chui na padai kho Impa village Tausem subdivision kho tat kai tat ni the Quiz competition khang hai question chingru set sai Tamenglong infal khatni demand nai me pam nun khang tipat pani the tu na haitung goodwill foundation ri ti thai kan the quiz khang hai in cham nai tu mai koi ri ka sa lo nu pani kum na prize hai first second khatni third tu na nai pani first hai dang ka la khat pani second kang ri dang ka ching tam ru ti pani kum na third kang ri dang ka ching chui na pungu kum na winner trophy hai running trophy su na nai pani tu na ti thai pat kan nei Quiz competition kang school goi ri in cham na tholo ni mai kam tholo nui mi khau hai charai su ka sau nui ha mi thai gaingan in cham na gan thu ritim akhat chuna ka sau nu puni tu na ti thai ka ne quiz questions goi hai UPSC khau than ni mai thia khau ka siam lau puni mi hai hu thang in cham na non competitive azu khau ga mai nai puni kumna quiz question booklet hai kaman kai me khau August tarik ru kum singnai na chui na padai khau ri in phang puni tu na sa ka ne quiz khau ka sau long ni mai goi bamlo mai bam khatni tu sang khang haitung goodwill foundation roi October tarik khat le tarik kanai khang ka phiat lau pani tiki transportation sunatu kani rana ka phiat ni nai tu na sa kanei third state level haitung memorial quiz competition to registration fee hai dangka phai khat la pani mi haitu sang khang khatni bamlo mai bam arrange suni mai khangi tu na sa kanei Infal July tarik tamru na khat Laxman Prasad Acharya ta Assam Governor kan Tuesday July tarik tamru nung swam laukan metang asai Manipur dong rut na chikiu governor sina swearing in ceremony Darbar Hall Raj Bhavan kautat kai kan the Acharya hai Manipur dong governor additional charge suna bang khange Governor Kathan Laxman Prasad Acharya tong oath taking tai Manipur High Court dong Chief Justice Siddharth Ridul Rui administered sulaukane Acharya Taidaula nai infal patangkan tongi kumna kata Manipur Chief Minister and Biren Singh Manipur Legislative Assembly Speaker T.H. Satyabrata Singh Ministers MLAs Chief Secretary Dr. Vinay Joshi Security Advisor Kuldeep Singh DGP Rajiv Singh khatni senior officials azu Raj Bhavan kau riulau kan tongi Infal July tarik tamru na khat Zang rutna kathum tat kai ni mai rutna knai tak mai Manipur Legislative Assembly July tarik tam rutna khat khau ka hau kan the ka hau mai ting mi khau finance in charge phungma mai Chief Minister N Biren Singh re estimate budget kum singnai na chuina padai chuina phung pat kan the mi khau tai gross expenditure dangka crore ching tam rutna padai phai ta chat rik sekiu tang kan ne N Biren Singh Rip Manipur dong latlu hai rui state dong economy hai ka beauty kum na revenue collection pai na rau kai the expenditure hai security khatni relief operation khang pai na beauty tu na sa ka ne kum na pot phung ka lu kung mai rui pot man hai ku bam thi khatni latlu hai rui projects and scheme hai in thui na tat kai ngam kan ma khe tiki chu za mai gong tat ka hau na bam mai lung khau economy hai ga in bu tat khang karam ba mi tu na sa ka ne Chief Minister to Rip Manipur dong economy pai na ka biu bam mai lung khau central government ri ka ke nai mi koi in kha ba mi kumna central government ri special assistant suna dangka crore phai pungu hai approve sulaw bam thi tu na sa ka ne mi da khau kuki jo MLAs nun re separate administration hameta union territory demand suna assembly session hai boycott su kan the boycott su mai cham tai paulendal haukip saikot assembly constituency BJP MLA risa inthan patkan chonge Infal July tarik tamru na khat Manipur government republic tali mai khau tikai inbu thau khangduna state budget kum singnai na chuina batai chuina pu July tarik tamru na khat nung Chief Minister in Biren Singh Rui phungpat kan mai khau dangka rikchikiu na tachat crore allot sulau kan the mi high state couple tali mai nun khang kadau cha mai tilau inbu khang khatni state couple tali mai ti inbu thau khang budget khau lokan chonge mi tong fan high sports person livelihood guarantee scheme khau guide mai ti kai pani mi khau tai retire athletes nun khang dangka crore padai ngan in kha lau pani tu na sakane inbu na mi dong sen bam high quality coaching tingam khang foreign coach hire sumai indigenous arts games khatni football clubs nun khang in kha lau mi khau piu pani tu na sakane mi da khau Manipur football academy ka siam thau inbu khang plan nai ba me mi khau tai football ground ka than phuai grass link mai ka siam pani tu na sakane mi lung khau North East Special Infrastructure Development Scheme NESIDS ni state budget ka tai ka sau kane mi tai dangka crore rik tai multi-purpose indoor stadium khatni digital infrastructures sports excellence project ka siam thau khange
Asai assembly session ka hok mi khautai chief minister ri constituency strong MLAs ko ita playground ka than ka siam khang apply su gong thu tuna invite su kane Columbus July tarik kam rut na khat kum chingnai na chuina padai Paris Olympic Games strong opening ceremony khau drag queens in Gaanphiu into mai thiak su mai nun rui Leonardo da Vinci painting ta sinui na sukan me ta nutni mak mai inda na Olympics strong show goi United States strong stage Ohio tong Columbus restaurants goi khau lian kan makhe Jisu rikaziam nun le tuna in khap mai maniak tak tu kan mai da Leonardo da Vinci rui painting sulau mi thia khau drag queens rui lian kan tonge kum nami tai Christian community ta sinui na sutuang di tuna Paris Olympic Games ta lian kan mak tonge restaurant group ta social media ko post sulau kan mai thelaina The last super portrayal da sinui kan medai Christian faith da sinui tongthi kum nammi dai protest sumai suna kum singnai na chuina dai Paris Olympics hai kan new boycott su thi tuna sakane Olympic Games coverage up chat in thabula mai khani kan sa tong lungning ka biuni mai thiak suba mai hai kai mak mai thiak dei kum mai sangrui Olympic Games broadcast suni tong rami tuna sakane Olympic Games len kan mak mai restaurant pangkhotai town hall revel mandrake green god ka sa kane Kage nai me cham ti thai pat mai ti thai mai hai pui cham chi ri mai goi na khau ti thai pari mi kyu thu Tamenglong to Infal Road khatni Tamenglong to Cherryvam Road khau bolero camper or passenger taxi hammak mai ri passenger phung na counter khau ri ticket kak na tat bam mai tai in thak thu kalam kyu thu mi twang road hai blue line taxi service bang khau gari registered suna operate subam mai road day blue line taxi service hai government of Manipur Directorate of Transport Wait letter number DT/4/61/NOC/2006 Thailina authorized registered body akatsuna tat kaibam tonge hai zangrui asai khori thauna to liam mai goi ta kazinai me action lap ni siswai me pat ni kara na karit lani nai tatkan megan khaw bolero camper re passenger pungna accident azu ni patkan the hai kum mai hai padat makhang unauthorized gari khaw dunglaudat makhang public goi rini corporation tilau pudiu khang sanghoi pitwange by President Blue Line Taxi Service. Varak Valley Road Transport Cooperative Society Limited. Kan di mai goi khau ti thai lo ni tu mai thu July tarik chui na chikyu Puinung Blue Line Taxi Service Association ri Tamenglong to Infal tong ticket rate high price nai kat ni na thi tu na order tipat kan mitai Varak Valley Road Transport Corporation Society Limited ri sunathu District Administration ri September tarik chui na pungu kum singnai na chui na kathu Puinai ticket rate price ru khang notice tipat mai rate khautai tat kai na bampani de kaloi na ti thai lo da ni tu mai thu Barak Valley Road Transport Corporation Society Limited bang khau tu public count service ka ke nai me gari chat koi ti tat kai na bampani kumna service hai 24/7 available suna bampani Barak Valley Road Transport Corporation Society Limited registration number 7 of 1997-1998 bang khau registered sulang me gari koi Assam Manipur Nagaland khatni tu bui bam khau siswai me patung na ye thai Blue Line Taxi Service Association tong President Secretary Signatories Rekari Lani Nathe Association Akadri National Highway tai kaniu rana tong road kumna suba mai thiak hai kaning ting wat mai lian bam tong di gai mak mai thiak ge kan di mai goi ta gotuni mai thiak ge by President Barak Valley Road Transport Corporation Society Limited The Gaanphiu Mel Bill July bu khauting mi chui na chanai chamse patang lokani kumna bill hai phai khat na charuk thi kumthi na phai khat na ru hai ka kha na lap ni Tamenglong ting nai luan pok pha bu tari khat kum singnai na chui na padai Lo chuan kalan ting zin sing bang ting rai na ye pok pha bu tari kanai kum singnai na chui na padai Lo chuan kalan ting zin sing bang ting rai na ye The Gaanphiu Mel DGM chamche subscribe sulauni mai hametai inquiry complaint sulauni mai goirui 9612535794 khau contact sulau puong mai goi na king in sui na king lau mi khangta Guikhanliu maling mai YouTube channel bek tunre kaloi na thunku mai indau dare in chuan ting sung khwang baro makhai kai migan kharoi mai goi na king in sam da lakho thunku the